Jawjawaya mapolat na makachina na soleva sakatu suaka jamjaman na roja sopui na kaino samas imazaitwa sini pakalante yohan na toro imazaitwa dosa poro kato dosa solatan imazaitwa unuma karam patu dosa poro kato ita karam 启示录22章6到21节。Pai azwa saskaulan i tarivavao ivu tanoken namaya tutsu ai chua markakai na seminaro saka nama paulit anak mati ya semas a papuvaru-varung tua marka rupa kalakalang tua warung ni maju na semkaul tua saskaulan i tarivavao tu uri pakalang tua marka namasang sa sekaulan imaju at sausaw tua patara zua uri mapasusua kirimu aya ibu ti Yesu patsuno paramo kikena mangket azua sausaw anapasusu tua siniwichi ka pimaza a sini pakalanga kai na mangwa aravas aya tiakena ti Yohan ana ramanda ana patsung taichua penolat ka na ramanda ngaken ka na patsuna ngaken kemubu ngaken na dalu te ayaw tuazwa na pakalang taichu tanoken na sa sekaulan i tarivavao a uri paalay te maju lakwa ibu tanoken na maya tutsu maya ngata a maya tazwa na masan sa sekaulanaken na mayaken tanusung katwa zwa marka so vitek a rupa kalakalang to varung nuat semas katwa zwa marka pasususu tua siniwechi ka pimaza to sa vincikan a marka kai paalayu tua semas sakamaya ayai naken ibu uta tanuaken amaya tutsu maya zemaau azwa siniwechi ka pimaza tosa vincikan na marka sini pakalang a kai ayatwa padu tanga a pininitian na adaw azwa na kuya-kuya a tsaw-tsaw ula kamaya-maya na kuya-kuya a sikudan azwa na semavaar a tsaw-tsaw ula kamaya-maya na semavaar a sikudan nangwangwa a tsaw-tsaw ula kamaya-maya na nangwangwa a sikudan azwa na masamparavat sa tsaw-tsaw ula kamaya-maya na masamparavat aya ibu ti Yesu patsuno paramo kikena mantir au uri kematsuangaken toa uriku shivarevaret saku kiparaingan toa kinudan noa tara macicicidilan a tsaw-tsaw a benaret tiaken arafaken omekaken sanga-sangasanaken beri-berilanaken tiakena katagil tiakena ematsubung aya azwa maraka na remaurau a cimingki tua kawa nia maju mangwa aravas uri izwanga a pisura shivarana keman tua vangal noazwa shika valu-alu ta kasyu katwa shivarana makazwa itwa maraka paling a sematwa inalan azwa maraka na kiparo emuji-ujib a sikudana tsaw-tsaw a maradaradap a maradaradap a manganganga a naamchi to a tsaw-tsaw a rusuku-sukup
toa samia ka toa chau rovucha pi toa kaya pi toa sikudan uri pi te sasaven toa inalana mapolat tiaken ti Yesu na semkau laken toa ku saskaulan i tari vavau to uri paskelang tanumung i toa marka kiokai toa patara namaya tutsu tiaken veveaken anak masih toa namasan kapaza ti Tavidi saka te vuri laken ni Tavidi au anamasang temorateral aken na sika lia vituan pai tala paravaca na vava katwa uri chkela vavayan ulasuna manches aya au naramanda chau ulasuna manches ayau uta kelu nama usawa chau kelu amapolat ana salinga kelu tekeru kemalavutan tuanzwa sika valualu ta zalu tiaken ati Yohan paki paporinga waken tua narmanda mapola tetua siniversi ka pimaza tusa vinsika na sipakelang kai nu izwa chau pazulu tua anemanga taichua sinipakelang ki pasarapai timaju nua cemas tuazwa siniversi ka para api maza si serapai nu izwa chau semora petua anma kemasi tutsu siniversi ka pimaza sinipakelang kai ki sorapi nanga nua cemas ngadan ni maju tua ini ka sivaran ni maju gemaugau tuazwa siniversi ka pimaza vangal nua sika valualu ta kasyu katua manguaan itua namasam parava sa inalan azwa paskelakelang tua patara ichu ivu amaya tutsu ui paramu kikena mancer aya amin uyangata tisuna marereng ati Yesu ulasuna mancer ana pakisumali paseling nua marereng ati Yesu ula sinipakizang tanumung amapolat aisu kai nua cemat sinivici kemazai toa启示录的22章6节到21节tutsua kadam-daman asini putarwan dan nujen拥抱不安稳的敬拜启示录提到的敬拜上帝不只是礼仪更多是指在世界种种事例中辨明上帝的心意相较于话语的传讲更需要生命的见证而这端赖上帝的子民是否对上帝有真实的认识当敬拜上帝跟生活各层面不能分割时我们必须更在意自己的言行是否促进公益和平消费习惯是否强化对地球资源的压迫和对劳力的剥削投资理财的手段是否合乎永续公平正义在这贫富差距加深以剥削和宰制的为潮流经济体系中心人是否安稳这需要不断谦卑与上帝与外界对话的自我约束而这正是启示录敬拜上帝的真意持之以恒地不让任何势力人物甚至上帝的仆人取代上帝应得的荣耀但今日有些教会不仅不避讳与政商名流这类有话语权的人为伍
设或刻意以此为吸引人的招牌。面对类似的情形，我们必须更加谨慎。这么说并不是要教会或信徒消极的巡视离取自建经济体系，乃是要更积极的参与这世界的改造。因为对现实世界感到不安稳的是受到压迫的人和被剥削的自然界，无论是否属于这些受压迫的群体，上帝的子民都应该关顾这个实际存在的现象，勇敢面对这份不安稳，并应用自身所有能力和资源，向这世界做出属上帝国价值的见证。Sinaya tianujin pada royang ata pasemaro tianujin latinana remaluai kilaruai remanda sakata pasusui ayakana pasemarau sakatu sakata jaman aruja kinunami。我对敬拜上帝的理解，如何影响自己对时间、精力和资源的分配和利用。我对敬拜上帝的理解，如何影响自己对时间、精力和资源的分配和利用。Sinaya pasemaro tianujin tu saja kinmenem jaya latinana kinmenem tu sa kinadaban latinana cakamelam多mana sini pavai no cema tianujin功课 saka 改努力，创造并不断加以更新的上帝，愿你接纳我的敬拜，引领我每日真实的经历你。奉主耶稣基督得胜的名求，阿们。Mali-mali tu suaka jaman-jaman nama kajian nama sila-sila semupu kilaruai to mana sini pavai no cema tianujin pada zakat latinana kemelang kituru kilaruai saka kemelang to varung no cema saya kena pasemelau latinana suliwa tu suaka kene davam大家平安。